يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أشرف والعرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila khatib membacakan khutbah di atas mimbar, maka diamlah. Dan apabila khatib sementara membacakan khutbah di atas mimbar, siapa yang berbicara, berkata-kata sementara khutbah dibacakan, faman laga fala jum'atalah, berarti tidak ada pahala Jumat baginya. Ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah.